ijoro hagati indege rutura itwara abagenzi yarimo igenda iguruka mu kirere kijimye hejuru y'Ubudage. Yari indege y'Indusiya yari itwaye abanyeshuri mu biruhuko mu mujyi w'i Barcelona ho muri Espagne. Mu rugendo abapilote basaga nk'abataye umutwe, stress zabishe, bari kubazanya ngo irihe. Ahasigaye bakagira ibyo bakandakanda n'ibyo bakurura. Aho bari muri cockpit harimo amajwi y'umuburo. Kumbe imbere yabo hari indege yindi iri guca mu nzira barimo ku buhagarike bungana, indege ziteganye. Indege bayibonye batinze banashyushye imitwe, birangira indege zigonganiye mu kirere, zihita ziturika, zihananuka butosho zigurumana mpaka hasi. Ni imwe mu mpanuka zateye akababaro kenshi ku isi, imwe mu mpanuka zakanganye zabayeho mu mateka yose y'ingendo zikorerwa mu kirere. Gute indege ebyiri zasekuraniye mu kirere kimwe cyarimo ubusa? Buriya kugongana kw'imodoka mu muhanda bisa nk'ibyumvikana cyane kuko umuhanda ugira ubugari bwa metero nkeya, ariko mu kirere ni ibintu bigoye kwiyumvisha kuko ikirere kiba ari kigari birenze ibyo watekereza kuko nta mupaka ikirere kigira. Ese iyi mpanuka yaba yaratewe n'iki? Byaba ari ukwibeshya mu bijyanye n'ikoranabuhanga cyangwa ni ikosa ryakozwe na muntu? Ni iki cyabaye? Ibi byabaye ryari? Iyi mpanuka yaje kurangira gute? Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe uri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Aho ni waba wararembejwe n'abajura, wikeka y'inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba aguca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubije ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Wari uzi ko tugufitiye ibibanza n'amazu bigurishwa mu mujyi wa Kigali no mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu bice bikikije ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera. Byose biherereye ahantu heza cyane kandi ku giciro gitoya. Tugane tuguhe ikibanza cyiza cyo kubakamo, giherereye aheza wishimiye, habereye amahitamo yawe. Dufite amazu kuva ku ntoya kugera ku nini, amazu abereye umuntu nkawe ugezweho, yaba yo kugura cyangwa gukodesha, ariho hose mu mujyi wa Kigali no mu karere ka Bugesera. Twitwa Richard Commissioning Group. Kuri wowe ufite imodoka ukeneye gushyira ku isoko, tugufitiye abaguzi bihuse, kandi nawe ukeneye imodoka ku giciro gito cyane, turahari ku bwawe. Tugufitiye imodoka z'ubwoko bwose kandi kuri make. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri nimero yacu ariyo 07 24 42 85 30, cyangwa ukaduhamagara kuri 07 84 28 49 95. Richard Commissioning Group, nitwe mahitamo ya mbere ukwiye kugira ushaka kugura cyangwa kugurisha. Ni mu kwezi kwa gatandatu kw'ibihumbi 2002, ni mu mujyi wa Ufa uherereye mu burengerazuba bw'Uburusiya, umujyi utuye ku bwinshi kuko ubamo abakristo benshi cyane ndetse n'abayisilamu. Muri ibi bihe abana bato benshi barimo bitegura kujya mu biruhuko by'ibyumweru 2 byari byateguwe n'umuryango wa UNESCO byo kujya gutemberera mu mujyi wa Barcelona i Burayi muri Espagne. Abana bendaga kujya mu biruhuko ni abana bari abahanga kuruta abandi mu bwenge bwo mu ishuri. Harimo abana b'abahanga cyane bafite impano zigiye zitandukanye ziganjemo ubuhanzi, ndetse n'abatlete b'abahanga cyane muri uyu mujyi. Uyu yitwa Kirill Digitariyev, yari afite imyaka 14. Yari umushushanyi uhambaye ushushanyisha amarangi, ibintu yakoze kuva afite imyaka 4 y'amavuko. Yari umuhanga kuri rwa rwego rw'uko ibihangano bye byamurikwaga imbere mu birori bikomeye ku rwego rw'igihugu.
umva uko mama we amusobanura ati yari umuhanga cyane mu gushushanya ibintu by'amabara yarabyumvaga cyane kandi ibikorwa bye byakirwaga neza. Urwo rugendo rwumvikanaga nk'urushimishije, ni nayo mpamvu twemeye ko umwana wacu Claire yajya muri Espagne. Yari amaze gusoza amashuri abanza mu mwaka wa 9 akeneye kuruhuka. Ubwo rero yari amahirwe kuri we muri icyo kiruhuko cy'impeshyi kuba yagira aho atemberera. Uyu mwana we yitwa Alina Hananova, afite imyaka 12. Yari yaratsinze amarushanwa menshi y'ibijyanye n'imyitozo ngororamubiri. Nyina yitwa Alfia Hananova ati twari tumwishimiye cyane kubera ko umukobwa wacu yari umuhanga kandi yari afite impano. Abana bose bagurutse icyo gihe bari agatangaza mu mico yabo. Umukobwa wacu yigaga neza kandi agacyura amanota meza cyane. Ndibuka ukuntu yari yashegeye kugenda ajya mu biruhuko, yarimo yitegura anategura buri kimwe, yishimye. Twamuguriye imyenda n'ibindi bikoresho by'urugendo. Ati akivuga nahise mbimenyesha umugabo wanjye. Icyo gihe byaramurenze ahita arira kubera uburyo yari yishimiye kubyara umwana nk'uyu w'umukobwa. Abana 46 bo mu mujyi wa Ufa mu Burusiya bari bayoboye n'abarimu bake cyane binjiye muri gari ya moshi berekeza i Moscow, umurwa mukuru w'Uburusiya, aho bari bagiye gufatira indege iberekeza mu biruhuko i Barcelona i Burayi muri Espagne. Gusa bakigera i Moscow ibintu byatangiye kugenda uko batari babiteguye. Ikigo cy'ubukerarugendo cyaribeshye cyerekeza bisi yarimo abana ku kibuga cy'indege gitandukanye n'icyo bari baguzeho amatike, bituma indege yagombaga kubatwara ibasiga. Birumvikana byarababaje cyane muri ako kanya. Mu gihe bari bahagarariye urwo rugendo rw'abana bari bahugiye mu gushaka andi matike, abana bo bahise bajya kwitemberera mu mujyi w'i Moscow gake gake. Aya ni amwe mu mafoto abana bifotoreje muri uyu mujyi w'i Moscow, kuko bamaze iminsi 2 muri uyu mujyi batarabona indi ndege yabatwarira rimwe. Gusa nyuma y'iyo minsi indi ndege yaje kuboneka. Ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 7 mu 2002 abana binjiye indege batangira gufata ibyicaro byabo bari bateguriwe. Gusa iyo ndege ntiyarimo abanyeshuri gusa, harimo n'umumama wari kumwe n'abana be 2, umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa, bagiye gusura se aho mu mujyi w'i Barcelona aho yakoreraga. Muri cockpit ahagenzurirwa indege harimo abagabo 5 bagomba kugenda bayobora indege muri urwo rugendo rwose yari igiye gukora. Bari bayobowe na Captain Alexander Gross wari umaze imyaka irenga 30 agurutse indege. Mu rugendo first officer cyangwa se co-pilot, umwe wungirije pilote, yari Oleg Gregoriev. Ni nawe wari usanzwe uhagarariye abapilote bose b'isosiyete y'indege bari bagiye kugendamo. Gusa kuri iyi nshuro yari muri iyi ndege ahari nk'umwunganizi wa Captain Gross, aribo bari bugende bakandakana kariya. Inyuma yabo ahagana ku ruhande rw'ibumoso hari hicaye witwa Murat Akryov, wari usanzwe ari first officer w'iyi ndege, uwungirije pilote. Ariko kuko mu ndege harimo umurenze, byabaye ngombwa ko yicara ahagana inyuma akabiharira abanyamwuga b'abahanga kandi bamurenze. Ndetse nawe yari umuhanga cyane kuko yendaga kuzamurwa mu ntera akagirwa captain, pilote mukuru. Icyo gihe iruhande rwe hari abenjeniyeri b'abahanga cyane baba bakemura ibibazo runaka tekinike bishobora kuba byaba ku ndege mu gihe yabigeze rwagati mu kirere. Ahagana saa 4 z'ijoro zishyira saa 5 ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Moscow Domodedovo Airport, indege Bashkirian Airlines ifite kode y'urugendo Flight 2937 yakuye amapine ku butaka bw'Uburusiya i Moscow yerekeje mu mujyi wa Barcelona. Yari indege yo mu bwoko bwa Tupolev Tu-154. N'izindi ndege zose zigezweho, iyi ndege nayo yari ifite agakoresho kagezweho kitwa TCAS, karinda ko habaho kugongana mu kirere n'indi ndege. Ni Traffic Collision Avoidance. TCAS ni agakoresho gato gasa nk'akinjirira systeme y'indege zose z'ubucuruzi, kaba kumviriza amakuru indege ziri mu kirere ziba ziri kohereza ku butaka binyuze ku miyoboro ya frequency.
kuko indege iri mu kirere ziba zihamagara ku butaka hafi ya buri kanya zikabamenyesha aho zigeze, umuvuduko, ubutumburuke n'ibindi nk'ibyo. Rero aka gakoresho kumviriza ibyo biganiro byose biba binyuranamo mu kirere, maze kakumva neza aho buri ndege iherereye n'aho yerekeje, kakabara kakamenya niba nta ndege ishobora kuza mu nzira cyangwa n'indege ishobora kuba yasatira indege ako gakoresho karimo. Iyo kabonye indi ndege hafi y'iyo ndege karimo, kakabona hashobora kuza kubaho kugongana, gahita kaka umutuku kakaburira pilote, kakanamubwira icyo gukora ngo indege zitaza kugongana. Kaba kabwira pilote kuba yamanura indege ku butumburuke buto cyangwa akayikatisha bibaye ngombwa, kandi aka gakoresho gatangira gutanga umuburo hakiri iminota ihagije yo kwirinda impanuka. Muri make kabivuga hakiri kare cyane. Bega mu gihe ku butaka abagenzura ingendo z'ikirere batenguha bari mu ndege niba bayobore neza, tikasi isigara ari amahitamo meza ya pilote ari buze kumuyobora kimwe nk'uko yari kuyoborwa n'abari ku butaka. Ku rundi ruhande, muri iryo joro rimwe mu birometero 100 uvuye kuri iyo ndege, mu mujyi wa Bergamo ni mu Butaliyani, indege Boeing 757 yarimo yitegura guhaguruka ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Uriyo Arserio Airport. Yari indege y'imizigo y'isosiyete ya DHL yari ihagurutse mu Butaliyani igiye kwerekeza i Buruseli ho mu Bubiligi. Bivuze ko ubaze neza inzira indege yagombaga kunyuramo, byasaga nkaho ya ndege y'Uburusiya nayo iraza kunyura muri iyo nzira, gusa atari mu cyerekezo kimwe. Boeing ya DHL yarimo abantu babiri gusa nabo baba pilote, barimo Captain Paul Phillips w'umwongereza n'umwungirije Brant Campion w'umunyakanada. Batwaye imizigo, iyo ndege yo yahagurutse habura iminota 6 ngo saa 5 z'ijoro zigere. Gusa aba pilote bombi ntibamenye ko iyi ndege yari igiye gukora urugendo rwayo rwa nyuma. Abanyeshuri mu ndege y'Abarusiya bari bishimye bagiye mu biruhuko, bari abana b'intoranywa gusa b'abahanga kuruta abandi. Mu ndege barimo bagenda bari bishimye cyane baseka, abashushanya bashushanya, abasinzira nabo bisinzirira. Muri ayo masaha amwe ahakorerwa ubugenzuzi bw'ingendo zose z'ikirere, Sky Guide Control Center izurice mu Busuwisi, amasaha y'akazi yari arangiye ku bakozi bari biriwe bakora umunsi wose. Igihe kigeze ngo basimburanwe n'abakozi bakora mu masaha y'ijoro. Mu bari bagiye gukora iryo joro harimo Peter Nelson, wari umunyamwuga wari ubimazemo imyaka isaga 8 yose mu kazi ko kuyobora indege ari ku butaka zo ziri mu kirere. Imbere ye hari screen igaragaza urujya n'uruza rw'indege zavaga mu majyepfo y'Ubudage zinjira mu kirere cy'amajyaruguru y'Ubusuwisi. Muri iryo joro hagombaga kurara hakora abakozi babiri gusa mu kuyobora indege, nubwo bari bake cyane ugereranyije n'ubusanzwe, ariko mu kirere n'ubundi harimo indege nkeya iryo joro. Ubyumve neza ko byanageza aho umwunganizi wa Peter Nelson agafata akaruhuko hagati mu kazi. Iyo akazi kabaga katagoye, umwe muri bo buri gihe yafataga ka break akaba yanyarukira ahantu, mugenzi we agasigara agenzura akazi kose ari umwe. Bivuze ko kuri inshuro Peter Nelson yari agiye gusigara wenyine mu cyumba cy'akazi agomba kugenzura radar ebyiri zitandukanye. Saa 5:10 z'ijoro mu cyumba cy'ubugenzuzi ahakontorerwa indege zose z'ikirere cy'igihugu, hinjiyemo abatekinisiye babiri babwira Peter wari mu kazi wenyine ko boherejwe n'ikigo gikuru cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'ikirere cy'Ubusuwisi ngo baze bagire ibyo bakemura mu bijyanye no gusana mu mashini yangiritse, bagire n'ibindi basana bigiye bitandukanye. Abo bagabo bahise bamenyesha Peter ko kubera iyo mpamvu screen za radar zigaragaza aho indege zigeze mu kirere ziraza kuba zigenda gake cyane, ndetse banamubwira ko mu gihe indege zaba ziri mu kirere ku ntera yegeranye cyane najwi cyangwa itara ry'umuburo riraka, kuko ibyuma byose muri rusange biraba biri gusanwa. Peter akomeza akazi nk'ibisanzwe ko kuyobora indege, ayobora abapilote bari mu ndege wari ku butaka. 933 Rwandan Algoy Bavarian 350 descend flight level 270. Akiri muri ibyo babatekinisiye baragarutse
babwira Peter ko baraza gukopa telefone kugira ngo ibyo barimo bize kurushaho kugenda neza. Tuvuye ku butaka mu kirere, indege y'Indusiya yari itwaye utwana dutoya tw'utunyeshuri yari imaze kugera mu kirere cy'Ubudage rwagati, iri kuguruka yerekeza mu Busuwisi. Captain Gorigoriev yari amaze kuvugana bwa nyuma n'abakoraga ku bugenzuzi bw'indege zica mu kirere cy'Ubudage mbere y'uko barenga umupaka mu majyepfo binjira mu Busuwisi. Ni ukuvuga ngo buriya indege iri mu kirere iyoborwa n'igihugu irimo. Nimba iturutse mu Rwanda igiye ngo muri Kenya, ituruka mu Rwanda iyoborwa n'Abanyarwanda bari ku butaka, yagera hejuru ya Uganda ikayoborwa n'Abagande bari ku butaka, naho yagera muri Kenya ubuyobozi bw'indege bwose bugakorwa n'Abanyakenya bari ku butaka, akaba aribo bayobora indege bakayobora pilote mpaka paritse indege ku butaka. Bivuze ko nimba iyi ndege yari isezeye bwa nyuma abakora ubugenzuzi bw'indege iri mu kirere cy'Ubudage, ubwo bari barenze Ubudage binjiye mu Busuwisi, kandi ako kanya kwinjira mu kirere cy'abandi uba ugomba guhita uhamagara hamwe hakorerwa ubugenzuzi bw'ikirere, ugahita bamenyesha ibijyanye n'iyo ndege, n'ubundi baba bayibonye ko iyo ndege ifite uburenganzira bwo kunyura muri icyo kirere. Ubwo rero pilote aba akeneye kubahamagara akaba aribo bamuyobora. Ubyumve neza ko kuri iyi nshuro bakinjira mu Busuwisi, iyi ndege y'Indusiya ubwo ahandi yagombaga guhamagara ni hamwe n'ubundi hari Peter wasigaye mu kazi ari umwe. Muri uwo mwanya ya ndege y'imizigo ya DHL yarimo izamuka mu misozi ya Alps, imisozi miremire cyane iherereye i Burayi n'ubundi hafi y'Ubusuwisi, yarimo yitegura nayo kwinjira mu kirere cy'Ubusuwisi. Batangiye nabo guhamagara ku bugenzuzi bw'ikirere cy'Ubusuwisi hamwe hari Peter. Captain Phillips wari utwaye indege ya DHL yatangiye gusaba ku bugenzuzi ko indege yayizamura hejuru cyane kugira ngo ace mu misozi miremire nta kibazo na gito kibayeho mu bijyanye no gusatiriza indege udusongero tw'imisozi miremire. Ubwo n'ubundi aho bahamagaraga na hari Peter. Yahise ababwira kuzamura indege kuri 360. Ni impine y'ubutumburuke bwa fiti 36,000, ni metero 10,972 uturutse ku butaka, neza neza ku buhagarike bungana nk'ubw'indege y'Indusiya yarimo igenderaho muri iryo joro. Wibuke ubu indege zose zari ziri mu gihugu kimwe cy'Ubusuwisi, bivuze ko kugurukira ku butumburuke bungana kandi zose zifite ahantu inzira zazo ziri buze guhurira muri icyo gihugu, bivuze ko zari mu ntera yegeranye cyane muri collision course, hamwe indege ziba zanagongana. Gusa hari hakibura ibirometero bitari bike ngo izo ndege zegerane. Ku bugenzuzi bw'ikirere cy'Ubusuwisi, umwe mu bahakora uhuza indege n'abakora ku munara w'ibibuga by'indege yahaye Peter Nelson urundi rugendo rw'indege yagombaga kuyobora. Yari Airbus Airloid A320, yari ifite kode y'urugendo flight 1135, yari yerekeje ku kibuga cy'indege cya Friedrichshafen cyari hafi aho. Aha akazi ka Peter kari kiyongereye cyane kandi agomba kugakora ari umwe, ava kuri radar imwe yerekeza ku yindi kandi zose akazigenzura neza. Peter yatangiye guhamagara ku munara w'ikibuga cy'indege cya Friedrichshafen ngo ababwire ko hari indege iri mu kirere yitegura kuhaparika, ariko imirongo y'itumanaho yari yangiritse. Wibuke abatekinisiye bari bavuze ko bashobora kuza gukuraho telefone bya hato na hato. Yagerageje bwa kabiri guhamagara biranga, telefone ntabwo zarimo zikora. Mu ndege ya Airbus imwe yari igiye guparika mu Busuwisi, barimo bahamagara cyane ku bugenzuzi kuri rwa rwego rw'uko Peter yaba yaretse kuyobora ya ndege y'Indusiya kugira ngo abanze akemure iby'iyi ndege yarimo ihamagara cyane. Gusa ku rundi ruhande Abarusiya nabo batangiye guhamagara, abwira abari muri Airbus ngo araje abavugisha. Aragaruka nanone ku yindi screen avugisha indege y'Indusiya, ariko bavugisha abarangira ubutumburuke bagenderaho ku ndege yindi ya Airbus, nabo barimo bamuvugisha kandi bamukeneye cyane. Aza kubitaba nabarabayobora vuba vuba, akazi kamubana kenshi. Ako kanya mu kirere cy'Ubusuwisi hinjiyemo indi ndege ya Thailand, Thai Airways, yari ifite kode y'urugendo flight 933,
yari yinjiriye mu majyaruguru y'igihugu nayo igomba kuyoborwa na Peter. Ubundi kuyobora indege uko zaba nyinshi kose mu kirere byari bisanzwe byoroshye, ariko kuri iyi nshuro mu cyumba harimo Peter gusa ari ugomba gukora ibyo byose ari umwe, akagenzura screen zarimo zigenda gake kuko barimo bazisana. Mbega screen zari zabaye nka kwa kundi telefone ikwama, ukandika ukabona yibaniye, ugahamagara bikanga neza, hashira nk'iminota 5 cyangwa 10 ukabona bimwe wanditse kare byiyanditsemo byose icyarimwe, nimba wari wanahamagaye igahita telefone ibyikoresha ako kanya. Nawe ni nk'uko screen byari byagenze, ndetse ubusanzwe iyi ndege zisa nk'izegeranye mu kirere screen zahitaga zitanga umuburo zikaka umutuku, ariko ntiyarazi nimba ibyo biraza gukora muri iryo joro kuko screen barimo bazisana. Peter yabanje kuyobora indege Airbus iREN imwe ishaka guparika ngo ibanze imuve mu biganza. Yahamagaye ku kibuga cy'indege nanone cya Friedrichshafen bwa gatatu, nanone birongera biranga. Igihe cyarimo kigenda mu kirere, indege y'Indusiya n'indege ya DHL nazo ziri gusatirana zose kandi ziri kugenda ku muvuduko wa kilometero nka 900 ku isaha imwe gusa. Yaba abagenzi cyangwa abakozi mu ndege ntibari bazi ko ubuzima bwabo buri kwerekeza ku kadomo. Indege ya DHL yarimo yerekeza ku mupaka w'Ubusuwisi n'Ubudage, ahantu neza indege Tupolev y'Indusiya nayo yarimo yerekeza, kandi bura gato ngo ihagere kimwe nk'iya DHL, kandi zari ku butumburuke bungana. Ako kanya mu Budage agenzurirwa ingendo zose zikorerwa mu kirere cyaho, screen za radar zatangiye kwaka umutuku. Uhakora arabibona ko hari indege zigiye kugongana kuko zari ziri hafi y'umupaka. Yahise afata phone ahamagara ku bugenzuzi bw'indege mu Busuwisi hamwe hakorera Peter, ariko telefone yanga gucamo. Aragerageza biranga burundu, anakoresha telefone isanzwe ngo ahamagare Nilson Peter, ariko yamabwiriza mpuzamahanga y'imiyoboro y'itumanaho ntabwo yemera ko umuntu ahamagara mu kindi gihugu ku muyoboro wigenga kereka ari kuri frequency, kandi aho byari byanze kuva kare. Ahandi hashoboka ni ku mbuga nkoranyambaga, kandi muri aka kazi telefone bwite zibikwa kure. Guhamagara mu Busuwisi byaranze, byibura uyu baratanze umuburo. Ku nshuro ya mbere mu ndege y'Uburusiya batangiye kubona indege ya DHL muri ka gakoresho ka Tikas kakwereka indege mwegeranye kuri screen, kakamenyesha abapilote icyo bagomba gukora kugira ngo bataza kugongana. Ku butaka mu Busuwisi, Peter yari ahugiye cyane mu kubanza kuyobora indege ya Airbus iREN ngo ibanze iparike itekanye. Aeroid 1135. Indege iREN 135. Ntabwo ndi kubasha kuvugana n'ikibuga cy'indege cya Friedrichshafen. Ubu mwakongera mukabavugisha ubwanyu ku nshuro ya kabiri ku muyoboro wa frequency 0.35, mukababwira ko muri Iris 24 kandi mukiri muri mile 20. Sasa katugendane gatanu ku kandi. Abwiye abari mu ndege Airbus ngo babwire ku kibuga cy'indege i Friedrichshafen ko bari kuri Iris 24. Iris bivuga Instrumental Landing System, ni system ya radio itari izo radio mwirirwa mucuranga, ahubwo ubwoko bw'itumanaho bukoresha radio signal mu koherezanya amakuru. Rero Iris ni system ya radio ifasha indege guparika mu gihe hari ibibazo by'imirebere, poor visibility, wenda nko mu mvura, hari igihu cyangwa indege ishaka guparika mu masaha y'ijoro. Icyo gihe Iris niyobora indege ukurikije uburyo yafashe mu mutwe ukuntu indege zisanzwe zimanuka kuri iki kibuga. Naho umubare 24 urenga kuri Iris bikaba Iris 24, uvuga nimero umuhanda indege igomba guparikamo, runway. Mu ndege DHL ibintu byari bisanzwe, ntibari bakamenya ko bari mu kirere kirimo indi ndege bashobora kuza kugongana, kuko Botikas yari itarabarabura ngo igire ikibabwira. Urugendo rwari rworoshye kuri rwa rwego rw'uko first officer wungirije pilote muri indege yahise ajya no kuba yiyuhagira. Indege isigara itwawe n'umupilote umwe. Ku rundi ruhande mu ndege y'Uburusiya bari batangiye kubona urwabaziye, bari kubona muri screen ya Tikas indege iri kubasatira isegonda kurindi. Nabo bari bakiri mu rujijo, ariko ntibari bazi niba iyo ndege koko bari kubona iri ku butumburuke bungana nk'ubwabo. Reka mbigusobanuye muri ubu buryo.
tuvuge ko hari indege iturutse mu burengerazuba bw'u Rwanda wenda iri hejuru y'akarere ka Karongi, noneho hakaba indi ndege yinjiye mu Rwanda iturutse mu majyepfo igeze hejuru y'akarere ka Huye. Izo ndege zombi imwe iri kwerekeza ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe, mu gihe indi ndege yaturutse mu burengerazuba iri kwerekeza ku guparika ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera. Ariko ibyuma by'ikoranabuhanga bigenzura ikirere cy'u Rwanda ibyo bikabara umuvuduko izo ndege zombi ziri kugenderaho n'ibyerekezo byazo zombi. Ibyo byuma bikabona byanga bikunda izo ndege ziraza guhurira nko hejuru y'ikirere cy'akarere ka Muhanga, kandi ziraza kuba zegeranye cyane kuri rwa rwego rw'uko zishobora no kugongana. Noneho ibyo byuma bigatangira gutanga umuburo mu ndege. Abo mu ndege y'Indusiya bo barimo babona umuburo, ariko bari bakiri kwibaza niba iyo ndege yindi bari kubona koko baraza guhura iri ku butumburuke bungana nk'ubwabo. Wenda niba bari kugurukira muri metero 10,000 iturutse ku butaka, bagatekereza ko iyo ndege yindi bashobora kuza guhura iri kugurukira nko ku butumburuke buri hasi yabo, wenda nka metero 9,000 uturutse ku butaka. Kandi aho nta kibazo cyaba kirimo na gito rwose, kuko zihuye imwe yaca hasi indi gaca hejuru, nta kibazo na gito kibayeho. Gusa twe turabizi ko izi ndege zombi zarimo zigurukira ku butumburuke bungana. Abapilote bo batangiye gukeka ko iyo ndege yaba iri munsi yabo nka metero 100 cyangwa 500. Muri uwo mwanya mu ndege ya DHL muri cockpit nabo TCAS yatangiye gusona itanga umuburo ko ari indege y'Indusiya iri kubasatira. Kwa Peter Nelson nyuma na nyuma yabonye muri screen ya radar ko indege zigiye guhura, ahita ahamagara ko kanya indege y'Abarusiya ati Bravo Tango Charlie 2937 descend flight level 3. Bravo Tango Charlie 2937 ni kode y'indege. Mumanura indege yanyu muyishyire ku butumburuke bwa 350. Ubwo ni impine y'ijambo feet 35,000, kuko dufite indi ndege mu kirere mugiye guhura. Captain Gross nakuzuyaza acyumva ubwo butumwa yahise atangira kumanura indege aho bari bamaze kumubwira. Kambanze sasa musobanura aka kandi. Ni ukuvuga ngo iyi ndege zigiye guhura ku buryo zishobora kuza kugongana. Ibyo TCAS ibibona mbere nk'uko nabikubwiye, yarangiza ikaburira pilote ko ari mu byago byo kugongana n'indi ndege. Ibyo ndakeka bamaze kubimenya. Ariko ibyo bibaye ku ndege, abagenzura ikirere ku butaka nabo baba babibona muri za screen za radar, bagahita bihutira kubikemura bakayobora indege mu byerekezo by'uko zitari buze kugongana. Rero izo ndege zitinze kuyoborwa n'abari ku butaka, icyo kibazo kigatinda gukemuka. Aka gakoresho ka TCAS nigahagarikira mu gutanga umuburo gusa, ahubwo bwako gatangira kubwira pilote icyo gukora kugira ngo impanuka itaza kuba mu gihe byamucanze. Kakaba kamubwira kumanura indege ahagana hasi akayizamura, byanaba ngombwa kagategeka pilote kuba yakatisha indege. Rero iyo abo ku butaka batinze gukemura icyo kibazo, aka gakoresho ka TCAS nigahagarikira mu gutanga umuburo, ahubwo bwako gatangira kubwira pilote icyo gukora mu gihe we byamucanze. Kakaba kamubwira kumanura indege ahagana hasi, kuyizamura, byanaba ngombwa kagategeka pilote gukatisha indege. Ariko ibyo biba iyo ku butaka batinze kuyobora indege, kandi Peter nawe yari yatinze ugereranyije n'igihe TCAS yari yatangiriye gusona. Rero Peter asoje kubwira abari mu ndege icyo gukora, TCAS nayo ihita ibwira pilote icyo gukora. Ariko dore aho byabereye bibi. Peter ku butaka yabwiye abari mu ndege kwegera hasi, TCAS ibwira pilote kuzamura indege. Abapilote byarabacanze, batangira kurebana, batangira no kujya impaka. Umwe ati ugenzura ikirere adutegetse kumanura indege, undi atarika amabwiriza ya systeme y'indege TCAS ari kuvuga kuzamura indege. Bitangira kubacanga sasa. Batangira guhamagara Peter, ariko bakivuga kumuyobora telefone. Ku rundi ruhande indi ndege nayo yarimo yohereza ubutumwa. Peter ntiyagira icyo yumva na gito. Abona indege zigiye guhura, ariko yibwira ko ikibazo agikemuye, yimukira ku yindi fone ngo akemure ibyaho. Ariko icyo atarazi nuko ntacyo yari akemuye, ahubwo yari abihuye. Gusa yaba pilote cyangwa Peter bose icyo batari bazi nuko mu ndege ya DHL TCAS yari yatanze amabwiriza yo kumanura indege. Niyo mpamvu TCAS yo mu ndege y'Indusiya yarimo ivuga kuzamura indege, nuko yari bizi neza ko TCAS ingenzi yayo yatanze amabwiriza yo kumanura indege. Ibi abari muri DHL bagerageje kubibwira Peter ko bari kumanura indege. Peter ntiyabyumva kubera umuyoboro wa telefone
barimo bavugiraho warimo uvaho. Bivuze ko iyi ndege zombi zubahiriza amategeko ya TCAS, nta kibazo na gito cyari kubaho. Indege imwe ari guca munsi, indi gaca hejuru. Ariko siko byagenze, kuko mu ndege y'Indusiya aho abapilote baje kwakira amabwiriza biratandukanye, bahisemo kutizera systeme y'indege, bagendera ku mabwiriza ya Peter. Bahisemo kwizera umuntu kuruta systeme y'ikoranabuhanga y'indege. Ubwo rero indege zombi zari zahoze ku butumburuke bwa feet 36,000 uturutse ku butaka, n'ubundi zose zamanukiye rimwe zihurira ku butumburuke bwa feet 35,000, zirongera zijya mu nzira imwe zirategana nk'uko byahoze. Mu ndege y'Indusiya nubwo ariko bari bumviye umuntu, ntibari bizeye neza ibyo bakoze, n'ubundi bagumye bafite ubwoba, babwirana bati iyo yindi igiye kunyura munsi yacu yabigeze, abandi batari kigiye kunyura hejuru. Pilote mukuru atari ko si yo ndege iri, kuko byanga bikunda niba zari zegeranye cyane bari kuba bayibona imbere yabo mu kirere. Barakomeje baritegereza, buri wese araranganya amaso mu kirere. Umwe arayibona ati ngiriya we. Barayibonye n'umwana muto uri mu ndege arayibona mu idirishya irimo kuza basatira. TCAS nubwo bari bayisuzuguye, yari igisakuza ijambo climb, zamura. Bose bahise bayibona ko bibeshye, batangira kuzamura indege, babwira pilote mukuru bati zamura. Barwanye n'indege biranga. Abo mu ndege ya DHL babibona batinze ko hari indege igiye kubagonga. Buriya ikirere nubwo kiba ari kinini, indege ibinyaruka kuri rwa rwego rw'uko gukata atari ibintu biba ko kanya, biratinda kuko si itikata vuba nk'imodoka. Baraje indege bayibona imbere yabo irimo itambuka, barwana no gukata, bakurura vora kugira ngo indege bayizamure. Birabarenga, bareba indege zagonganiye mu kirere, hejuru mu kirere kure cyane, zihita zinaturika ako kanya n'umuriro uraka. Indege ya DHL umurizo wayo wagonzwe n'indege y'Indusiya uhita ucika, unashwanyaguza indege y'Indusiya ihita icikamo kabiri. Indege yari itwaye abana bari bagiye mu biruhuko yacitsemo kabiri, ihita ihananuka butosho, iri mu bice bibiri. Ikinyuma n'igice cy'imbere cyarimo abapilote, gusa yaba icyo cyarimo abapilote naho batari, byose byahananutse kimwe, kuko n'ubundi indege yari yamaze kuvunika, habura kwisekura ku butaka. Indege ya DHL nayo yari yabuze umurizo, ikiri mu kirere, iri kurwana no kurokoka. Yarimo abagabo babiri ubyibuke, iri kwikaraga mu kirere barwana nayo. Kubw'amahirwe make, moteri y'iburyo yashingutse ku ibaba ry'indege ihananuka butosho, indege isigara mu kirere kuri moteri imwe gusa y'ibumoso, nta murizo ifite. Abapilote babibona, nta n'ubasha kuvuga, barebana amaso yabo ubona ari nkaho yakavuze bye bye, basezeranaho. Indege nuko yamanutse yaka, yatangiye no kugurumana, yitura mu bibaya biri muri kilometero nk'esheshatu. Ibyo byose bibaye muri iryo joro rwagati. Aho Peter ari gukorera, ibintu byari bisanzwe, ataramenya ibyabaye. Yahamagaye indege y'Indusiya ati Bravo Tango Charlie 2937. We yari akizibona kuri radari, kuko screen yarimo akoreraho yarimo igenda gake cyane. Arongera arahamagara ati Bravo Tango Charlie 2937. Niko indege y'Indusiya yitwaga. Yararebye na mugenzi we araza, akibibona yikangamo. Ubwa gatatu yarahamagaye Nyagasani, byaramurenze. Izi ni inzozi mbi kuri buri muntu wese ukora aka kazi ko kuyobora indege ari ku butaka. Kugongana kw'indege ebyiri mu kirere zigahitana ubuzima bw'abantu bazirimo bose, kandi ubugenzuzi bwazo bwari mu biganza byawe. Hano abantu babapfiriye mu biganza byawe. Peter Nilsson yararize icyo gihe.
byaramurenze ahagurutswa aho yari yicaye arasohorwa. Gusa inkuru y'ibyo yari ateje yari itararangira. Ibicecete by'indege byagiye bihananuka bikitura hafi y'akagigi gato ka Ubaringen ni mu Budage, hafi y'umupaka w'Ubudage n'Ubusuwisi. Ibicecete by'indege byari byagiye bigwa ahantu hagiye hatandukanye ku muzenguruko wa kilometero 150. Niyo manuka mbi cyane yabayeho mu mateka yose y'ingendo zikorerwa mu kirere cy'Ubudage. Za ambulance zari nyinshi, ubuduhari bwose, abantu byabarenze. Uko impanuka yagenze, hari abari ku butaka babonye ibicecete byazo bihananuka. Abo ni umugabo n'umugore bari batuye hafi aha muri iki kibaya. Ni Bruno n'umugore we Stella Wegmala. Ikirere cyari cyuzuyemo ibishashi by'umuriro bya orange n'umutuku. Twabonye ibyuma bihananuka, biturika, bikongera bigaturika ku bwinshi. Nibwo twabonye ko ibyo twarimo tubona atari imirabyo isanzwe, ahubwo ari ikindi kintu runaka tutari twarigeze tubona cyangwa ngo twumve na mbere. Ntibyari bisanzwe kubera hano hari amazu menshi, nta kintu cyari gihari, ariko ahakikije ishuri twahabonye imibiri y'abana bato. Twaje kumenya ko ibyo ntacyo twabikoraho, ntawe twatabara cyangwa ngo dufashe nkatwe ubwacu. None uyu munsi abantu benshi baracyari mu gahinda, baracyabona ya mashusho y'ibyabaye, kandi bafite kumenya uko bahangana n'ayo mashusho akiri mu mitwe yabo, mu gihe abandi bikiri inzozi mbi kuri bo. Uyu ni Bernhard Weber, ni umupolisi wari uyoboye operasiyo yo gukurikirana iby'impanuka, Operation Director. Ati ikibazo ni uko imibiri n'ibyuma by'indege nabyo ubwabyo byari byatatanye, byari ku ntera ndende ya kilometero 40. Ni umwanya ureshya na kilometero 20 ufite ubugari bwa kilometero 2. Ni operasiyo nini yakozwe na polisi yamaze icyumweru cyose, kandi ni operasiyo yakozwe n'abantu barenga 6,000. Bose bari bafite akazi kamwe gusa ko gushakisha imibiri y'abana bato bagiye bagwa batatanye. Abaturage bari bababaye cyane, bose bari batunguwe, ndetse n'ikipe y'abari bari gushakisha nabo ubwabo bari mu gahinda gakomeye cyane. Ahaguye indege ya DHR, umupolisi yarahageze. Aho ubona nta biti bihari, ariko byarahoze, byarahiye byose. Dutekereza ko moteri z'indege zabanje kuva ku ndege yo ikiri mu kirere muri metero nka 700 cyangwa 800 uturutse ku butaka, mbere y'uko indege isekura hano. Moteri imwe yaguye muri metero 300 muri kiriya cyerekezo, indi yaguye muri metero nka 500 hariya hakurya. Muri iki kibuga niho hari imibiri y'abana bato bo mu mujyi wa Ufa mu Burusiya. Hapfiriye abana 28. Muri iki gisambu hariya hari umwana, abandi baraha, ahose hari abana. Rim Hananova ni se wa kakana kitwaga Arina Hananova twatangiranye ikiganiro. Ati ubwo batwerekaga indege tuyegereye, twahise tubona ibimenyetso by'iyo ndege koko. Bashkiriya iREN, imwe y'Indusiya yari itwaye abana. Muri uyu muryango bari babuze umwana muto wabo w'umukobwa umwe rukumbi bari bafite, naho Irina we yari yabuze umwana we rukumbi yari afite umushushanya. Ati twakomeje kwizerera mu bitangaza ko wenda yaba yararokotse impanuka. Nyine ntabwo twashakaga kwizera ayo makuru. Byasaga nk'inkuba gukubita mu kirere gikeye cyane,
ndetse Imana ijya irinda buri wese kuba yakumva amakuru nk'ayo. Hari umugabo witwa Vitali Halayev, ni Umurusiya wakoreraga muri Espagne mu mujyi w'i Barcelona. Umwe twatangiye umugore n'abana bari mu ndege bavuga ko bagiye gusura se. Uriya wari umuryango we, bari baje kumusura. Ni umwe mu bageze imbere aho izo ndege zombi zaguye i Uberlingen mu Budage. Nubwo abenshi bari batarahagera, wahubwo yatangiye no gushakisha aho indege zari zaguye, ashakisha umuryango we wari mu ndege. Mwibutsa, indege yacitsemo kabiri ikiri mu kirere, yahananuka yizengurutsa, abana bakajabuka mu byicaro, bagahanuka bakitura ahantu hatandukanye n'aho indege yagiye igwa ibicecete byayo. We yatangiye gushakisha intambwe ku yindi mu ishyamba, ndetse mu gushakisha yabonye necklace, agakufi atekereza ko ari ak'umwana we wari ufite imyaka 4 witwaga Angel. Ka Ange. Ndetse nyuma yaje kubona umubiri w'umukobwa we Ange muri iryo shyamba, ababaye afite n'umujinya, kuko isibye kuba yarabonye umwana umwe w'umukobwa nawe wari wapfuye, yari atarabona umugore n'umwana wundi, kuko umuryango we wose wari muri iriya ndege y'Indusiya. Nyuma y'iminsi 6 abashakisha birirwa bahiga ibice by'imibiri y'abapfiriye mu manuka y'iyo ndege. Barahize mpaka batangiye kugera no mu bice byo hafi ya byose by'amajyepfo y'Ubudage. Ku munsi wa 4 nyuma y'iminsi 2 impanuka ibaye, imiryango yatangiye kuhagera iturutse mu Burusiya, ariko ntabwo bari kubona imibiri y'ababo gutyo gusa nubwo twari twayibonye, kuko imyinshi mu mibiri twagiye duhiga mu mashyamba twayibonaga yarangiritse bikabije, hari ibice byagiye bitoragurwa ahatandukanye. Rero ntitwari kwemerera imiryango kuba yabona ibyo muri ako kanya. Ababyeyi b'abana baguye mu manuka bageze aho iyo ndege yari yaguye, imiborogo ari yose ari agahinda gusa. Indege yaragiye mu bushwangi burundu. Abazana indabyo barazizanye birabarenga, abandi batangira kuyora itaka ngo barisigarane nk'urwibutso rw'iyo manuka yabahekuye. Mu mujyi wa Ufa mu Burusiya, abaturage yaba abakristo cyangwa abayisilamu byari byabarenze agahinda ari kose. Wibuka aba bana barurungano bavuka mu gace kamwe ko mu mujyi umwe wo mu Burusiya. Ibaze kugira ngo karitsiye ipfusha abana barenga 40 icyarimwe. Abari mu ndege bose y'Indusiya ya Tupolev uko bari 53, bose hamwe ubaza abana, abarimu n'umuryango ukongeraho n'abapilote, bashyinguwe ahantu hamwe mu gace kamwe mu buryo bubiri. Abakristo ukwabo iruhande rumwe n'abayisilamu kwabo ku rundi ruhande, kandi bashyinguwe bakurikiranye neza neza nk'uko bakurikiranaga mu byicaro uko bari bicaye mu ndege. Aha bashyinguwe hanashyizwe utuntu tw'udupapuro turi mu ishusho y'indege, bwa budege abana bato bakora mu mpapuro. Ngabo bose, uyu yari Kariya Grave, yari muto, afite impano nini cyane muri we yo kuririmba. Naho uyu wundi nuwo twatangiranye witwaga Alena Hananova, umwe wari urenze cyane mu marushanwa y'udusiporo. Wibuke, hari uwitwa Vitali Kalayev waburiye umuryango we wose muri iyi mpanuka. Iminsi n'amajoro yazaga ku gituro ababaye. Mu mujyi w'i Zurich ni mu Busuwisi, hamwe Peter yakoreraga ubugenzuzi bwose bw'ingendo zikorerwa mu kirere cy'igihugu cy'Ubusuwisi. Nyuma y'iyi mpanuka abakozi bose nabo bari mu gahinda, kuko impanuka yabereye mu biganza byabo.
bari batunguwe, bari babuze ibyiringiro, buzuye agahinda. Ni Patrick Henry ukora mu kigo ushinzwe itangazamakuru. Ati abenshi barimo barira. Twaranenzwe cyane ku ikoranabuhanga ryacu nyuma y'iyi mpanuka. Ibyo nagombaga kubyakira, ariko twari tugifite izindi nshingano zo gukomeza kuyobora izindi ndege zinjiraga n'izisohoka mu kirere cy'igihugu. Nyuma y'ibyo byose byari byabaye, byari bigoye cyane kuri buri wese. Mu byumweru 3 byakurikiye, ahagenzurirwa indege mu Busuwisi basohoye itangazo rivuga ko bagabanyije umubare w'indege zari zisanzwe zica mu kirere cy'Ubusuwisi kugira ngo abakozi akazi kabo katazajya kababana kenshi, bikaba byabacanga nk'uko Peter byagenze. Peter Nelson we niyongeye no kugaruka ahakorerwaga ubugenzuzi. Iyo uciye mu bintu nk'ibyo, ntabwo uba ukibasha kugaruka mu kazi. Biba ari ibintu bigari byimbitse cyane. Ati ku bijyanye n'ibyumviro byanjye, ni McNamara yari perezida w'ishyirahamwe ry'abakora ubugenzuzi bwose bw'indege ziba ziri mu kirere baziyoborera ku butaka, ni International Federation Air Traffic Controllers Association. Ati byari biteye ubwoba, bikanganye pe, ugendeye ku kuntu byabereye ko twakoranaga kuri umwe mu banyamwuga twari dufite bahambaye, ndetse ni nabyo byabaye ku miryango yabuze abana. Nyuma y'agahinda hakurikiye cyagombaga gukurikiraho. Nimba indege ebyiri zaragonganiye mu kirere cyarimo ubusa, iyo mpanuka yagombaga kugira uwo yegekwaho. Uwa mbere yatangiye gushinjwa ni Abarusiya bari batwaye indege Tupolev Tu-154. Pilote w'indege y'Uburusiya bivugwa ko yasuzuguye amabwiriza yaturutse ku barimo bamuyobora ku butaka. Aha ni ku makuru kuri televiziyo na radiyo. Bahamagaye pilote ngo ahindure ubutumburuke cyarimo agurukiraho, kuko ngo yarimo agurukira kure ahantu atagombaga kuba yarari. Rero pilote ntiyigeze agira icyo abikoraho. Abacukumbura batangira akazi kabo. Bati abapilote b'Abarusiya bari baratojwe guca mu bisa nk'ibigoye byose no kumenya uko babyitwaramo neza. Batari ko se kuki bamanuye indege mu gihe TCAS yo yarimo ivuga kuzamura indege? Haba harabaye ikibazo cy'ururimi, language barriers, kuko TCAS ivuga Icyongereza mu gihe indege yari itwawe n'Abarusiya. Hari umukapiteni nawo wari usanzwe ari umupilote mu Burusiya, ni Fridaus Sovyedinavo, avuga ko abari batwaye indege bose yari asanzwe abazi ngo ari inshuti ye, ngo bumvaga Icyongereza bihagije kuri rwa rwego rw'uko bari bwumvikane n'ababayobora. None ninde wari kwegekaho iyi mpanuka wundi? Itangazamakuru ryose ryatangiye noneho kwishinja Peter Nelson, kuko niwe wari mugenzura indege zombi ku butaka. Rero kugongana kw'izi ndege byasizwe mu biganza bye. Naratunguwe cyane kubona ibintu nk'ibyo byarabaye kundi umuntu dukorana. Numvaga mugiriye impuhwe cyane pe. Itangazamakuru rirarengera kuri rwa rwego rw'uko ryarakaza umuntu, kubera biriya bibazo byabo bazana ku muntu yibereye mu bibazo bindi ku giti cye, kugira ngo gusa ngo babone ibyo bandika mu bitangazamakuru byabo. Bandika ibyo bumvise, ni ukugenda ku muntu mpaka bakagenda ko twakoranaga. Aravuga Peter, baramuhamagaye kenshi yibereye mu rugo, bakamukurikira aho yabaga ari hose. Ntabwo uba ukwiye kuba inzererezi kubera uwo ari we wese. Ibyo ni ibintu bigoye kwakira, ariko ntabwo twagakwiye gushinjanya ngo nuko hari abapfuye cyangwa hari abantu runaka bihishe inyuma y'amategeko ya politiki. Kuva mu nyubako twatangiye gukoresha inzira zica munsi y'ubutaka tugahingukira mu yindi nzu, kugira ngo tutagira uwo duhura nawe, kuko abantu benshi ku mihanda baratubazaga cyane. Ntabwo twari muri ibyo byo kugira ngo tugire ibyo dutangaza muri uwo mugoroba, kandi ibyo bibazo byose byaranarakazanyaga cyane, kuko byabaga bigoye kubyihanganira. Natwe ubwacu twari mu gahinda,
kuri za televiziyo nta kindi bavugaga. None twamenye iki ku iperereza riri gukorwa ku kigo cy'Ubusuwisi kigenzura ikirere? Yarahizwe cyane n'itangazamakuru, yashinjwe ubwicanyi kuri BBC. Bati umugabo buri wese arashaka kumuvugisha, ariko Ubusuwisi bwabihakanye cyane, buri kuvuga ko adafite icyo yiteguye kuba yavuga. Ariko dufite amakuru ko ikigo cy'ubushinjacyaha mu Busuwisi cyatangiye iperereza ngo barebe niba koko hari ibimenyetso bihagije byo gushinja uyu mugabo ubwicanyi ariko butagambiriwe. Yashinjwe ubwicanyi butateguwe mu birego birenga 71, ndetse abahanga cyane, abashinjacyaha b'abahanga nibo bari bakifatiyemo bari gukora iperereza ku giti cyabo bahereye ku iperereza ryari ryakozwe n'ikigo cy'Ubudage. Wibuke n'ubundi indege zari zaguye mu Budage hafi y'umupaka. Muri icyo gihe iperereza ryari rigeze kure, riri gukorwa n'abahanga cyane mu bucukumbuzi ku mpanuka y'indege mu kigo cy'Abadage cya BFU. Byanatwaye iminsi 5 kugira ngo babe bamenye amakuru yose yari yafashwe na black box, nubwo amakuru menshi muri iyi black box yari yamaze kwangirika. Gusa nubwo impanuka yabaye, hari ubundi buryo itakagombye kuba yarabayemo, kubera ko TCAS igira icyitwa reversal. Iyo itanze amabwiriza agatinda gushyirwa mu bikorwa, indege zigakomeza kwegerana zigiye kugongana, TCAS bigeraho igatanga ibwirizwa rya nyuma, ari ryo gukatisha indege igahindura aho yerekezaga by'igihe gito, indi ikabanza igatambuka, ariko ibyo bikaba nta mpanuka biteje. Ariko kuri iyi nshuro ntabwo TCAS yatanze iryo tegeko rya nyuma. Kubera iki? George Skonberg ni umushakashatsi mu kigo BFU cy'Abadage, umva uko abisobanura. Avuga ko kugira ngo TCAS ikoreshe icyitwa reversal cyo gukatisha indege nk'amahitamo ya nyuma, biba ariko bikaba igihe indege zombi zitandukanyijwe na fiti byibura 100 mu butumburuke, kandi ibyo ntibyari byubahirijwe, ahubwo indege zombi zari ziteganye 100%. Niyo mpamvu nta reversal yabayeho. Ariko nanone mu ndege DHL imwe y'imizigo, niba TCAS yarababwiye kumanura indege, TCAS ikabona n'ubundi indege yindi bagiye guhura nayo iri kumanuka, yakagombye kuba yarabwiye abapilote kumanura indege ku muvuduko wihuse cyane, bakayimanura hasi cyane. Ibyo iyo biba indi kamanuka gake, n'ubundi yari kuguma mu cyerekezo cyo hejuru. Impanuka ni yakagombye kuba yarabaye, indege imwe baraciye hejuru indi gaca munsi, ariko ntibyabaye. Yaba ibyo cyangwa ibya reversal, iyo hagira igikunda, abana bo mu mujyi wa Ufa mu Burusiya baba barabayeho. Mu kwezi kwa 7 2003, ababyeyi benshi baturutse mu Burusiya baza hamwe mu Budage indege zaguye Balingen, bazanye indabyo mu anniversaire y'igihe kingana n'umwaka abana babo baciye ishene. Abadage aho iyi ndege yaguye batangiye kubaka urwibutso rw'ibyabaye 2. Urwibutso rwari rugizwe n'ibipira binini cyane bikozwe muri silver zaturitse ku mikufe abana bari mu ndege bari bambaye cyangwa se bakundaga. Ibyo biba mu Budage. Icyo gihe hari hajemo n'uhagarariye ubugenzuzi bw'ikirere mu Busuwisi, Sky Guide Chief Executive, ndetse n'itangazamakuru ryagerageje kumuvugisha rimubaza ku makosa baba barakoze yateje iyi mpanuka. Abima amakuru ati iki si cyo gihe cya nyacyo cyo kugarura ibyo. Umugabo uvuga make cyane. Muri abo babyeyi bari aho harimo na Vitali Karayev, wabajije uyu mugabo uhagarariye icyo kigo cy'ubugenzuzi ngo ninde wari mu kazi urya munsi, nawe amwima amakuru. Yego, yasabye guhura n'umugabo wari wakoze agahura na Peter, ariko igisubizo nyine cyari oya. Isaba rye ryarahakanywe, ariko Vitali ntiyanyuzwe. Muri icyo gihe iperereza ryari rikomeje, ariko hakavumburwa ikibazo muri TCAS. Muri icyo gihe iperereza ryari rikomeje, haje kuvumburwa ikibazo muri TCAS. Ni ukuvuga ngo hari hashize imyaka 20 TCAS ibayeho,
ariko harimo ikibazo yaba mu bayikoze cyangwa abahagarariye ingendo zose zikorerwa mu kirere ku isi. Nta n'umwe wari warateguye ngo byagenda bite mu gihe TCAS yavuga ibihabanye n'umuntu uri ku butaka. Nta bwiriza na rimwe ryari rihari rivuga icyo pilote yakora muri uwo mwanya yakiriye amategeko ahabanye, niba yakumvira umuntu cyangwa sisiteme y'ikoranabuhanga ya TCAS. Mu burengerazuba bw'isi abenshi bumviraga cyane TCAS, no mu bice byinshi by'isi bisigaye umupilote niwe wihitiragamo icyo gukora, kumvira umuntu cyangwa sisiteme ya TCAS. Gusa abapilote benshi bavuga ko bari bamenyereye kumvira ababayobora bari ku butaka. Mu ndege za gisivile n'inshuro nyinshi ibintu nk'ibyo biba, umupilote ntakurikiza amabwiriza y'abari ku butaka, kandi ibyo bikarangira bihanuye indege cyangwa biteje indi mpanuka. Imitekerereze y'Abarusiya irashaje cyane, iracyari mu buryo bwa gisoviyete ku bijyanye no kumvira amabwiriza. Bumva gukora ibyo bitekerereje ari byo biba ari ibya nyabyo, ntibashobora kumva ko hari uzi byinshi kubarusha. Ubyumve neza ko mbere y'uko ibi biba, ino mpanuka iba, umwaka umwe n'igice mbere yaho hari harigeze kuba igisa nk'impanuka hejuru y'ikirere cy'Ubuyapani, igihe indege ebyiri zitwara abantu zari zicayemo abantu 677 bose hamwe zahuriye mu kirere, nazo habura gato ngo zigongane zikubanaho. Icyo gihe byanateje gukomereka ku bantu barenga 100. Habuze gato iyi yari guhita iba impanuka mbi cyane mu mateka yose y'ingendo zikorerwa mu kirere. Icyo gihe kandi nabwo pilote yari yumviye umuyobozi uri ku butaka aho kugendera ku mabwiriza yari yahawe na TCAS. Ibyakagombye kuba byarabereye umuburo ku bapilote batwara indege z'ubucuruzi. Ku kigo ICAO, International Civil Aviation Organization, ahagenzurirwa ingendo zose mpuzamahanga zikorerwa mu kirere za gisivile, icyo gihe hari hatuje cyane, babuze ayo bavuga. Aba nibo bashyiraho amategeko n'amabwiriza byose biyobora indege z'ubucuruzi. Bari bamaze kubwirwa neza n'iperereza ryari ryakozwe n'Abadage ko TCAS imikorere yayo itizewe, aricyo cyari cyihishe inyuma y'iyi mpanuka. Hari abatangiye gutunga agatoki iki kigo kubera ko bumvaga ko iyo bakora iperereza ryimbitse ku byabaye mu Buyapani, igihe indege ebyiri zari zigiye kugongana, bakagombye kuba baragize ibyo bahindura mu mabwiriza yabo, bakaba bavuga ibwiriza rigenga aho kumvira TCAS, naho biri ngombwa kumvira bari ku butaka. Kuko mu Buyapani ho nyuma y'uko abuze gato ngo indege zigonganire mu kirere, leta y'ubwayo yahise isaba ko hahindurwa amabwiriza agenga abapilote bose bagurutse indege hejuru y'ikirere cy'Ubuyapani. Ariko igitangaje, iki kigo cya ICAO gishyiraho amabwiriza ku rwego rw'isi, cyo cyahinduye amabwiriza nyuma y'amezi 18 impanuka nyakuri maze kuba yahitanye ubuzima bw'abana. Kandi imbere yaho y'imyaka 4 hari izindi ndege zirenga 8 hagiye habura gato ngo zigonganire mu kirere i Burayi gusa, utabaze hirya no hino ku isi hose. Ku bapilote bagiye bahitamo kumvira abantu aho kumvira TCAS. None kuri ino nshuro impanuka yahitanye ubuzima bw'abana bato bo mu Burusiya, hanapfiramo umuryango wose w'umugabo witwa Vitali Halayev w'umunyebizinesi ze, wasigaranye agahinda n'umujinya wo ku rwego rwa nyuma, ashaka kumenya uwari uri ku bugenzuzi icyo gihe impanuka iba. Ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri mu 2004 mu rugo kwa Peter Nelson, umwe ari ku bugenzuzi bw'indege iryo joro, yaratatswe yatakwa n'umuntu utaramenyekanye, amusanze we amusogota ibyuma aramwica. Nimba hari umuntu polisi yahise ikeka umwe rukumbi ni Vitali Halayev, kuko ni wari umufitiye umujinya mwinshi. Bahise bajya no kumufata muri hoteli yari hafi aho yari amaze iminsi 7, baramufunga. Nyuma y'igihe hakorwa iperereza, hatangiye kumenyekana imva n'imvano y'inkomoko y'ibyabaye ku ndege ebyiri zagonganye. Impamvu ya mbere nuko hari umukozi wakoranaga na Peter Nelson wasohotse mu ijoro rwagati asize Peter wenyine mu kazi. Peter agasigarana akazi kakagombye gukorwa n'abantu 2. Impamvu ya kabiri yateye impanuka n'abatekinisiye baje kugira ngo bagire ibyo bakemura, bakajya bakuraho telefone bya hato na hato. Ibyanateye screen ya radar kugenda gake, bigatuma Peter atabonera ku gihe ko mu kirere
hari indege zari zigiye kugongana, ndetse unarebye Peter ntako atari yageze rwose, kuko mu gihe yarimo ayobora iyi ndege hagiye hitambikamo izindi ndege zashakaga ko aziyobora. Yisanga agomba kugenzura indege enye kuri eshanu igihe kimwe, kandi zose zimukeneye byihutirwa. Ukongeraho ko telefone zari zakuweho, ahamagara byanga, ibyanatumye n'abari kumufasha nabo ubwabo abura uburyo bwo kubavugisha. Mu kwezi kwa gatanu kw'ibihumbi 2004 nibwo ikigo cy'Ubudage BFU cyashyize hanze ibyavuye mu iperereza ryakozwe igihe kigera ku byumweru 22 byose. Raporo ya BFU yasanze ibyateye impanuka y'indege ebyiri zagonganiye mu kirere cyari mu busi icyo gihe. Icya mbere ni uko Peter yatinze kubona ko indege zigiye kugongana. Icya kabiri ni uko abapilote bamwumviye aho kugira ngo bumvire sisiteme y'indege ya TCAS yarimo itanga ibwiriza ryo kuzamura indege, abapilote bakayimanura. Gusa icyo gihe isi yose yanenze iki kigo cy'Ubusuwisi kigenzura indege kubwo gusiga umuntu umwe gusa mu kazi ngo ayobore indege zose ziraca mu Busuwisi ijoro ryose. Ahari y'iryo joro baza kuba ari nk'abakozi babiri cyangwa barenga. Iki kiganiro simba nagikoze n'abana bato bapfuye icyo gihe b'Abarusiya baba barabayeho, baba ari inkumi n'abasore b'ibigango. Ni nadusoresha ikiganiro cya none, ni iby'agaciro gakomeye cyane niba twatangiranye tukaba dusozanye urugendo rwose rw'ibyabaye ku mpanuka y'indege itangaje cyane, aho indege ebyiri zagonganiye mu kirere hejuru y'Ubusuwisi, indege zigahanuka zikitura mu Budage. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe uri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho buta.